Ampun ako mga ho sa takang manajolo hindi sa kotak ka kusiboto ho. Pantasan do barmati at sude manuki penipik ko kihodo. Siboto ho da, mau tudo masisenter langit naman ako manukta. Hapi nga ni nanak na sendiri do pelakuna, ipi na mahalak siboto. Kurang ajar. Hubege-bege pesang guru mo nang kung ada ho masuk les. Ligi madaw na ulit hepeng. Tuarnet pa indabe, manabusihan po pa indabe. Dan, segala jenis fasilitas na dong ilayan aya di ho, itarik aya mo sudah mulai do san ATM, kareta, sudah makon na itarik kon aya na masako, inda dong bewina tarpatuloy sa kidaganak. Lengkap ulit sudah ho fasilitas mo nga dong gudana. Lalu saladalat ko percuma sudah percuma, rana biya mau dok kenang ko na sa burjua di ho, peso ko na mapambena mo yaw balos na. Bukti nyo sa nga doon dapat ko pelajar selama 3 tahun. Yang, kemarin ko melihat mu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih menginginkan tentangnya. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau Hentikan! Oh! Masongonit tong hindi mo kutsing mo pa na suti gordo pinapin sunat! Belajar madaho pade-pade, mang! Nago jadi ado ho! Harus namang sa usia mo mamikir ko masa depan untuk kena isang cita-cita. Ido ko ya cita-cita mo polisi. ketua na pa sa bulong nagcita-cita ko. Icok ayo kita na po sa bulong mi. Mga batu mo to kena kita na po sa bulong. Aso biya mo mo kita na po sa bulong. Aso keren. Ha? Asubeteng. Asila nga murluak. Ima cita-cita ko, mau gimana lagi, ya kan? Oh, nada beda be, namang uluon. Mati madatong namarana ko tiyongonon. Masa depan itu mang punya cita-cita, nang guna songoni. Anak ni dongan yaya si, cita-cita na jadi pilot. Tahe. Tokin na yung marhasil ko, ho manikmati marmobil ko, makayo ho, tokin na kan amat ko. Sang apeg yok mutak tabos yo, hindi pula harap ko nyayay. Oni mo kita na po sa bulong, alale. Pati mo da, si Alina Sipon. Ha? Kamu itu sadar gak sih? Hah? Sadar ko sadar. Rencananya ya kenai pemasukannya ya do tu polisi nuk tamat ko kelas 3 SMA. Sangat tu kantor polisi mau pemasuk. Saya sebagai ayah pingin anaknya nanti berhasil kelak, bukan jadi nak itu anak pojok bulung. Ada apa bang? Marmaya mi jauh tu sandu bain dah dong urusan mui. Memang. Tapi kan aku lagi. Hei CS. Aku di sini seorang ayah yang sedang menasihati anakku. Apa ada hubungan masalah ini denganmu? Harani anak dihuting di tempat standaan. Lai, kau disukkan na lewat daw lai posisi na. Jadi huida huson mga muki anakmu, jadi wajar matuko sampai isang masalah. Yang jelas berarti kau kepo tentang kepribadianku. Ano sapa-sapa yung musa ngakok mau hamison. Dia kan anakku dia, aw de maceta kia, inda dong urusan misi pokoknya aw antara aw do tia, inda dong urusan misi. Alah. Inda na pala nila paksongoni. Aw manong boto anakku sa ngakok biya, aw kan kok manok cita-cita niya do sang ato kinay daripada masih ko masa depan niya. Ini maksud ko nang wala ni dia, inda urusan mo. Tayo ka aw kan naman nyampai do, to kinay berhasil pe hujuro na tibuk tangan. Urusan mo do memang Jadi tu kena sanggup tepe anak mi, urusan mu juga deh.